истиқлолияти давлатӣ ба мо имкониятҳои зиёдеро фароҳам намуд. аз ҷумла заминаҳои хубу густурдаеро бароямон дод ки ҷониби худшиносии миллӣ қадамҳои фарохтаре гузорем. тамаддуни қадимтарини аҷдодии хешро омӯзем. дирӯзу имрӯзи худро муқоиса кунем ва пайроҳаи хосеро барои фардои дурахшони миллат эҷод намоем. вале афсӯс ки хизман чунин имконот дар дасти ғаразмандон василае барои фиреби ҷомеа мегарданд ва онҳо мардумро ба ҷои маърифату рӯшноӣ сӯи ҷаҳолату торикӣ раҳнамун месозанд. албатта қиши соҳибмаърифату равшанзамир метавонад хешро аз афтидан ба доми макру ҳиял нигоҳ дорад, вале ашхосе аз нигоҳи ақлу савод осебпазир хеле зуд гирифтори торҳои танидаи ин бозингарони маккор мегарданд. онҳоро раҳгум мезананд. эътиқодоти дини мазҳабии онҳоро ба манфиати муғризонаи худ истифода бурда, аввал ба мухлису мурид ва тадриҷан ба бандаю чокар табдилашон месозанд. дар ҳақиқат бесаводӣ дар ҳаёт сарчашмаи ҳама бадбахтиҳост. зеро дар дасти ҳаннотони дину оин ба бозичаи идорашаванда табдил меёбӣ. ба ҳамин гуна ашхоси тақаллубкор итоат мекунӣ. пешашон сари саҷда мебарӣ, молу сарвататро барояшон эҳдом мебарӣ ва мудҳиштар аз ҳама духтари наврасу навқади хешро барояшон ҳадя месозӣ. сатторов Саидмаҳдихон соли 1950 дар шаҳри Ваҳдат таваллуд шудааст. то соли 2012 номи ӯ Темурхон буд. ӯ маълумоти миёнаи нопурра дорад. баъди гирифтани сабақҳои аввалини динӣ дар назди падараш худро донандаи илми ғайб эълон карда ба табобати зану духтарони бемор бо усули даму дуо мепардозад. кадом китобҳои диниро хатм кардед? китобҳои динӣ афтия, қуръон, чоркитоб, хоҷа ҳофиз, мирзо бегдин. соли 1986 ҳамсараш ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шикоят мекунад ки ӯ аз болояш зани дуюм гирифтааст. таҳқиқот аён месозад ки Сатторов бо роҳи фиреб духтари бемори 16-соларо ки барои дуохонӣ наздаш оварда буданд ба никоҳи худ даровардааст. бо ин ҷурм муддати 2 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад. баъдан оиладор шудед дар пашми кӯҳна. ин чандум оилаатон буд? ин оилаон ҷо хона андохтем, оилаи сеюм буд. маротибаи дигар оиладор шаведтон дар куҷо буд ва сабабаш чӣ буд ки шумо чорум маротиба оиладор шудед? сабабаш ин буд ки чорум оила чорум оила мақсад хонадор шудем, масалан ранҷурдаст ҷудо шудем. баъди баромадан ба озодӣ азбаски симои аслиаш дар назди мардуми маҳаллӣ фош шуда буд, ҷониби водии ҳисор кӯч мебандад. зеро он ҷо касе ин муллои ба истилоҳ ғайбдонро намешинохт. нахуст барои пайдо кардани маъруфияту мартаба ва фарқ аз дигарон ҷомаю саллаи кабуд мепӯшад ва муридони аввалинашро даъват мекунад ки ба ӯ тақлид кунанд. барои ҳамин ӯ ва муридону пайравонашро дар доираҳои дигари динӣ саллакабудон ном мениҳанд. хеле зуд дар водии ҳисор бо лақабҳои ҳазрат ва шайх Темур маъруфият пайдо мекунад. дар муддати кӯтоҳи Темурхон аз ҳисоби пайравону фиребхӯрдагон соҳиби молу сарват мегардад. ҷое ки маърака мешуд, ман пеша ки мерафтам, ана ҷои фуромаданшона, косаи тавоқшона ҳамара ки медидам тайёр ки мешуд, занг мезадам, баъд ҳазратишон меомадан, ҳама каса пешвоз мегирифтем. Думам дастмо шуштаги обу хӯрдан. вақте мо шуштанда муридо алакай давош кардан ки дастам омода бошед барои хӯрдан. ман асаб берун кардам. ама ҳайрон шудам чӣ хел ино гуфтам ино тайба намекунанд. баъд дуюмаш ки оё дар шариат пайғамбари худо ягон пайғамбари бузургои худо буданд ки дар сар чодар мекашанд байни мардум дар паноҳӣ мекашанд. пайғамбар худо гуфтаги ҳастанд ки касе ки дар дуригӣ зиндагӣ мекунад ба манзили мурдаи дар қабр аст. асли ҷамоат ки ҳамеша бошем. ҷавонон имрӯз бисёр аз мурош шудем, бояд мо инро ҳидоят кунем. лекин дар шариат имрӯз мо нафаҳмидем то ин сол замона ки ягон пайғамбари худо, ягон ҳузури худо, имоми аъзам ки мо дар манзил ҳам кас ҳастем пешвои мазҳаб чодар дар сар кашида бошанд нафаҳмидем. оя далел бошад барои ин чодар кашидан? ин барои кашидани мо ягон далел нест. мақайки мо одат кардем. аксари муридои шумо ҳамаш дар сарашон саллаи кабуд доранд. ин ҳолат дар мазҳаби мои шумо ба гунҷоиш надорад. чӣ хел онҳо пӯшида мақсада саллаи кабудро ибодат мекунанд? ягон адиллаи арбаа, ояту ҳадису саҳобаи мазҳаб ягон далоил доранд онҳо? ман барои саллаи кабуд дар ягон китоб нахондам афзалиятшо. ҳамин медонам ки ҳамин намоза ба салла хондан суннат аст. барои вай сафи
یا کبود یا سیاه یا دیگر رنگ افضلیت چه ندیدیم. سلا خواندن سلا پوشیدن این ثواب است، این سنت پیامبر و داخل می شود، لیکن اکثر موردای شما مقصد سلای کبود دارد. این به کدام خاطر است؟ در دایره مذهبی ما شما با گنجایش دارد یا ندارد؟ ندارد. نداشته باشد برای چه اونها پیروی میکنن، عمل میکنن؟ همین سلای کبودی ما را دیده و یا بسته میبندن. Сатторов Саид Маҳдихон дар деҳаи сангмелаи ноҳияи шаҳри нав, деҳаҳои Асбоб, Ширкент ва Чкаловски шаҳри Турсунзода хонаҳои истиқоматӣ месозад ва қитъаҳои зиёди заминро моли худ мекунад. қалби баъзе ҳаводоронро ончунон бо овозаҳои кароматаш тасхир кардааст, ки чанд иншоотро аз қабили мағозаю анборҳо бо пули худ хусусӣ гардонида барояш ҳадя карданд. вале ин ҳама аввали гирифториҳои бархе аз ҷоҳилони раҳгумзада дар доми партофтаи Темурхон мебошанд. охири соли 2011 аввали соли 2012 ӯ дар байни муридонаш худро пайғамбари охирзамон Эмом Маҳдӣ эълон мекунад ва ҳатто аснодашро дар мақомоти марбута бо исми Саид Маҳдихон расмӣ месозад. афроди огоҳ медонанд ки Эмом Маҳдӣ дар таърихи бародарони мусулмони мо аз аҳли ташайюъ эмони 12-умӣ мебошад, ки гӯё ба назди илоҳӣ бо ривояти дигар дар ғоре рафтаю баъди бозгашташ қиёмат фаро мерасад. ва акнун шайх Темур ҳамон асту ба охиршавии дунё муҳлати начандон дарозе боқӣ мондааст. дар ҷамъият механизмҳое ҳаст дар ҷамъият ки агар инсон онҳоро истифода барад метавонад ки ба мардум, ба равони мардум таъсир расонад ва ин як дарвозае ҳаст ки бисёр мутаассифона баъзе қалбон истифода мебаранд ва ин кас ки вақте ки мардумро баъзе чизҳо тасаввурот пайдо кунандааст, омӯзондааст ва дин ошно кардааст, албатта дар болои худ вақте ки сохтори дини чунон шудааст ки ҳанӯз пурра ташаккул наёфтааст дар Тоҷикистон, ки ҳар як масалан мавъизае ки имрӯз дар шаҳри нав ёки дар Кӯлоб ёки дар Хуҷанд мекунанд ва ин мавъизаи масалан рӯзи намози ҷумъа бошад ё ҳафтае ки ҳамон мавзӯи рӯз ҳаст дар ҳамон бора гап зананд, гап намезананд. як системае, ҳанӯз системаи пурра ки ташкил наёфтааст, ба ҳар чӣ ки хоҳанд мегӯянд. ин албатта назорат лозим аст, касоне ки масъул дин. ва дар ҳамин ҳолат баъзе ҳолатҳое ки шояд ба он савол ҷавоб додан натавонанд, медонанд ки назорат нест ва эътиқодашон ба назорати худованд суст ки ҳаст, оно ҳар чӣ ки хоҳанд мегӯянд. ва бадбахтӣ дар он аст ки вақте ки ҳар чӣ ки мегӯянд, мардум дар он мантиқ мекобанд ва дурӯға рост мекунанд. чуноне ки ҳоло аз навори шайх Темур ҳам мо дидем, дар ин навор одамҳо мутаассифона мошинро буса доранд. ҳоло қиёс кинем ба мошинро қиёс кинем ба шутири пайғамбар алайҳиссалоту вассалом. дар куҷо, дар кадом сират таърих омадааст ки шутири пайғамбарро буса мекарданд ё пеши пои пайғамбар саҷда мекарданд? боре зани назди пайғамбар алайҳиссалоту вассалом дохил шуд, меларзид, як ҳайбату як сиёсати зераш кард. гуфт ки модар, ман ҳам гуфт фарзанди зане ҳастам ки алаф мехӯрду ба монанди одамҳо буд, яъне ман ҳам як инсон ҳастам, чаро ин қадар меларзӣ? пайғамбар алайҳиссалоту вассалом намегузошт ки наздаш таъзим ё ки саҷда кунанд. ҳоло ҳеҷ шариати исломӣ ҳаргиз иҷозат намедиҳад ки инсон як оҳанро ё як матоъро ё ин ки роҳро ё ки дарро буса кунад. ҳеҷ иҷозат нест ин кор. алалхусус дар доираи мазҳаби мои шумо ба ин чиз нест. мақсад мо гуфтани ҳастем ки дар доираи мазҳаби мои шумо ба ягон китоби фиқҳӣ ҳаст, ҳадис ҳаст ва тафсир ва хулоса ки дар адиллаи арба ягон ҷо ва нишон дода шудааст. дар мобайни ду нафар парда гузошта шавад ва баъдан суҳбат карда шавад. дар ҳеҷ ҷо ман нашнидам, надидам. набошад барои чи шумо ин корро мекунед, яъне аз рӯи шунидани мо ҳамин хеле суол кардем ки дар мобайни ду нафар парда гузошта суҳбат мекунед, дар шариат набошад. ё мардум аз пушти парда бо мардум суҳбат мекунед. вақте ки мо чила мештем,
پس میکنه. همون وقتی نماز جماعت میشه همون پس پرده همونجا من نماز میخوندم. مسئله چله این دیگر است. لیکن یک نفر برای دعاخوانی است یا تومور گرفتن است یا صحبت یا زیارت در نزد شما میرفت است. در مبین شما همون زائر زیارت کننده پرده باشد، همین مسئله در مسئله چله نیست. در کدام یگان کتاب تفسیر و حدیث و صحابه مذهب یگان جا نشان داده شده است؟ من در یگان حدیث در یگان کتاب ندیدم که مرد و مرد از پس پرده گام زند. امоми навбаромад шахсонеро ки ба ӯ эътиқод намебастанд ва аз фармудаҳояш сар мепечиданд тавассути муриду шогирдонаш зери лату кӯб мегирифт. маҳз барои ҳамин оилаҳои ҷабборов абдусаттор, саидов абдуалӣ, ҷабборов абдуфатто, саидов неъматулло ва саидов зиёрат хонаҳои худро дар деҳаи сангмела вогузошта кӯч бастанд. чанд соли охир дар давраи байни идҳои рамазону қурбон темурхон муридонашро барои чилланишинӣ ба мавзеи кӯҳии пашмикӯҳна воқеъ дар минтақаи назди сарҳадии ноҳияи шаҳри нав мебарад ва дар шароити сахттарину дур аз шароитҳои оддитарини зиндагӣ нигоҳ медорад. албатта аз ҳисоби муридон ва бо дасти онҳо барои худаш дар ҳамин мавзеъ низ хонае сохтааст ки тамоми шароити маишиаш муҳайёст. муридони чилланишин то он сарҳади ифроту таассуб расиданд ки пашму мӯи бадани шайхашонро муқаддас медонанд. оби таҳорат кардаашро ҷамъ овардаву менӯшанд. дасти пой, чарху дару капоти мошинашро мебусанд. домани ҷомаи ҷелакашро барои худ мемоланд. бесаодӣ аз ин бузургтар намешавад. инсонҳое ки то ин дараҷа ҷоҳиланд ва куркурона ба нафаре ибодат мекунанд, ҳақиқатан манқуртанд. онҳо аллакай ҷинояткоранд. ҷинояткор дар назди шараф, оруномус ва ҳаққу ҳуқуқҳои инсонии худ. зеро ба бозичаи қаллобе табдил шуданд ки метавонад ҳар лаҳзаю соате онҳоро бо шиорҳои дуруғини имонӣ ба содир кардани ҷиноят нисбати дигарон тела диҳад. ҳамоне ки мо дар як маърака иштирок карда будем ки шайх худашон дасташонро шуштанд ва муридҳо аз қафояшон саф кашиданд ва бо навбат ҳамон обро нӯшиданд, пасмондаи дасти шайхро. یعنی ما میخواهیم که یک نفری که در همون قدمجوی شما رو بوسه میکند در مذهب حنیفیه از قرآن کریم سر کرده، از حدیث ها، از اقوال صحابه در فتاوا در دایره مذهب در کدام کتاب ها و همین مسئله رو نوشته کرده است. اگر حقیقتا محققا همین حالت درست باشد، یعنی قدمجوی انسان رو دیگر انسان بوسه کردنش در مذهب موی شما باشد، ما هم پیروی میکنیم، یعنی قبول میکنیم اگر باشد که در مذهب موی شما با موافق بیاید. یعنی ما میگوییم که این چیزها خود برای انسان سجده کردنش، خود جای قدم جای او رو بوسه کردن، این گناهی کبیره هست. اکنون از شما خواهش میکردیم که همین چیز رو شما با از روی دلایل اثبات میکردید. در مورد خیلی که شما گفته ما در همون معتقدین باوری داریم که سجده غیر پروردگار بنده گناه کبیره کفر. бадбахтона сокинони пайравии шайх темурро ихтиёр карда ончунон зери таъсири мавъизаҳои фиреболудаи ӯ қарор гирифтанд ки кирдори содир кардаашонро ҳатто аҷдодони асримиёнагии мо раво намедиданд. сокинони алоҳидаи деҳаҳои асбоб, беҳвак, сангмелаи шаҳри турсунзода духтарони 15-16 солаи худро ҳамчун ҳадия ба ин муллои авомфиреб бахшидаанд. танҳо ба хотири одобу назокати инсонӣ аз овардани ному насаби ин падарони сангдилу раҳгум истиҳола кардем. پدرمون همیشه رفت اومد کرد او کم دخترسات همین رفته گفتیم خیلی کلان سال آدم کلانه ما باید نیستیم او که بته سر من گوشیم وقتی چیم ما دودم شوخ ما دیگه چی نمیدونم. شما سال چند موردی تیمورخان بودید؟ صدر تیمورخان 2000 سال بود. 2000 سال. بعد برای چی رفت آمد شما کم داشت علاقه‌اش می‌شد؟ هم رفت می اومدیم دختر میگفت که طلب کرد بعد رفت من مامش ندادم. دخترتون همون وقت چند ساله بود؟ 17 ساله بود. سال چند بودید واقعا؟ 2002. یک مرید حضرت ایشون در دهه کمسمود ناحیه سور به نام شیخ البیگ زندگی میکرد. یک روز رفتیم هم شیشتیم خونه شیخ البیگ دا بعد همون وقتی خودخوری گفتن همون نویرش دیدم اخبار شد گفتن که امیلا واسه خوری کن. من به خواستگاری همون کردم گفتن که اگر که برای همون
соҳиби духтар набера гӯ ки агар ки ба ҳамин манда натия ман авлиём ба ягон бало дучор мешам. ман рафтам ҳамин гапҳоро гуфтам, ҳамин шайхидибек хатиб таваралӣ ҳамин кордам, розӣ шудам, бе пулу бе ҳечи ҳам духтаршонам додам. темурхон ду зани аввалаи худро дар шаҳри кофарниҳон дар никоҳаш нигоҳ дошта, аз болои онҳо 5 зани дигар гирифтааст. соли 2000 духтари Авдувосида хостам дар никоҳ дарорам. худаш ризо буд, занаш ризо набуд. баъди вай акаш саъдуллоро роҳӣ кардам, занаш бачаҳои никоҳу ҷӯш задаш. соли 2000 Мирзаалӣ духтар касали рӯҳӣ дошт, пеши ман барои табобатӣ овард. дидам ки духтари хушрӯ ба ман маҳқул шид. дар 3 моҳ баъд дар никоҳи худ даровардам. аз ин ҳолат оилаи аввалам даракдор шуд, ҷанҷол карда, қар карда хонаи падараш рафт. хоб дар муддати зиндагӣ бо биби Робиа 3 фарзанд ба дунё омад. ба якташ бандагӣ кард. баъди ин хоҳари оя ба бачам никоҳ карда додам. бачам хоҳари биби Робиара аз ҷиҳати касалиш сур кард. баъди сари дастархон шидан, шайхе гуфтам ки набератона ба ман те. вай шайх гуфт ки ҳозир маслиҳат карда мебинем. баъд диюмбора ман Раҷабалиро роҳӣ кардам. гуфтам ки агар духтарша натия дар ягон бало гирифт. баъд шайх набераша дар никоҳи ман даровард. баъди 2-3 моҳ гирифта ба шаҳри Турсунзода و یک کاورتیر آورد. بعدی از اینجا یک مریدمون حسن خونش به من هدیه کرد. حاضر در اونجا زندگی داره. وقتی که میبیرو بیا پیش من میبیو، انا در اومدنی نمیمونه، جوبیر میزنه شا قطعی انا فضایل در ماشین بار کردن بیمارخانه روحی انا ترسونزاده میبیارن. فضایل و جوبیر مرید من میشود. ҳаёт нишон медиҳад ки шайх аз 2 соли зиндон барои худ хулосае дар роҳи ислоҳшавӣ набардоштааст. ӯ бо ҳамсарҳои 4, 5 ва 6 Саидова, Назруллоева ва Хоҷаева дар 16 солагӣ, бо ҳамсари 7 Сатторова соли таваллудаш 1995 дар синни 15 солагӣ хонадор шудааст. аз 7 зан 20 фарзанд дорад. фарзандонаш дар мактаби миёна нахондаанд. дар деҳаи мо Сатторов Темурхон бо ҳамроҳии оилааш ва 5 фарзандаш зиндагӣ мекунанд. фарзандои он кас таълимоти мактаби миёна надоранд. вақте ки ман ба хонаи онҳо рафтам, дар ҳамин бобат муроҷиат кардам, онҳо бо ҳар хел баҳона саркашӣ намуданд ва фарзандони худро ба ҳуҷҷатҳояшонро ақаллан ба мактаб пешниҳод нанамуданд. фарзандони он кас ягон таълимоти мактабӣ надоранд, аз мактаб ақиб монданд. зеро шайх таҳсилро дар ин мактабҳо куфр эълон карда, рафтани фарзандонашро ба мактаб манъ кардааст. خب شما رو با ستارов تیمورخان کی برده نکاح کرد؟ تقایم برده جو کرده. تقایم برده. نکاح کرده داده نه؟ نکاح کرده داده. از سال چند اینجا زندگی کرده؟ 2000. از سال 2000 تا کی زندگی کرده؟ تا 2010. 2010. صاحب چند فرزند شده؟ من صاحب 3 فرزند شدم. 2 تاش هسته یا تاش بندگی کرده. برای چی سبب بندگی کردنش در چی بود؟ برای که نگاه نکرد. کی نگاه نکرد؟ پدرش. من یا بار رفتم گفتم کودکم ته گفتم من کودکم ته گفتم من زدم جوبیر زدم من آوران اینجا پرت گفتم. جوبیر کی است؟ مریتوش. موردی ستارov تیمورخان. مریتوش. شما رو زدند و با این بیمارخانه آوردن؟ بیمارخانه آوردن.
حاضر اومده از حالتون خبر بگیرن در این تیمورخانه؟ هیچ کی نمیبیه، اوچه میبیه. یا اوچه‌تون میبیان. خب سبب جدا شویتون در چی بود با ستارف تیمورخان؟ و دیگر اویله گرفته چی سبب شد؟ و دیگه زنگ گرفته مبره حالا. دیگر زنگ گرفت به چیکار کرد؟ و ایسور زنگ گرفته گه. میخوام که گودکوم بینم منم میخوام که دو فرزند بینم من کسر گفته اوره در بانیسه پرتفتن و زنی ناو گرفته که ما دید که ما کم بخلیم زنی ناو گرفته که من اوره در بانیسه پرتفتن. من ارتوایم و بچه تیمون سایدلی نگاه کرده دادم. بسال بودم مرا توبت کرده نتونسته. مرا سینیم زندگانی کردم مرا کسر بودن های کردم. مرا من دوشنبه توبت کردم نشدم. خب لطفا بگوید در باره بیبی روبیا دخترتون چگونه برای چی و نیکوهی تیمورخان پیشنهاد کرده؟ کسل دخترم کسل بود بردیم شم دخترم روبیا تبوبت پیش شیخ بودیم با تبوبت کردیم و خودش گرفت مایرما و بچهش گرفت در آخر هر دی دخترم کسلی گفته پیش کرد. ضمن پیشبرد تحقیقات ژورنالیستی برای ما پیدا کردن پاسخ به یک سوال خیلی جالب بود. یعنی چطور به تیمورخان میسر شده است که خود را در بین پیروان و هوادارانش همچون اولیا معرفی کند؟ طوری قید کرده شد تیمورخان هنگام قبول نیازمندان رویمال کبود بر روی خود میکشید تا که آنها چهره‌اش را نبینند. آواز اولیاگیش نیز از همین جا برمیخیزد و تدریجاً پهن میشود. ولی فرمولای اساسی اولیاگی تیمورخان چنین بوده است: طبق دستور پیشکی او اگر نیازمند حق خدمتانه برایش گوسفند آورده باشد او را به نزد شیخ مرید پیشکی مصلحت شده می‌درآورد. آواز شاگرد اساسی را شنیده شیخ به نیازمند میگفته است که بهوده آواره شده گوسفند آورده است و بدون هیچ خدمتانه دم و دعایش را برای بهبودی او میبخشید. اگر نیازمندان بوز می آوردند مرید دیگر می‌درآمد و در صورت آوردن هر گونه اشیاء دیگر شاگردی سومی. اکثر کارافتادگان که از این سیر یا فریب و قلابی آگاه نبودند لال و حیران می‌شدند که از کجا شیخ فهمید که چی چیزی برایش آوردند. برخی از آنها از غیب بینی تیمورخان بیهوش می‌شدند، خود باور می‌کردند و بین دیگران آوازه اولیا بودن او را پهن می‌کردند. همه این نتیجه نادانی، بیسوادی، پایبند جهالت بودن آنها است که با چنین ساده لوحی به دام فریب تیمورخان گرفتار شدند. تا آن زمانی که مردم از نو به علم و معرفت رو نآوردند، در مکتب تحصیل دنیوی را نگیرند، همین گونه اولیاهای خودنام در آینده نیز شأن و شرف انسانی آنها را زیر پای خواهند کرد. ستارف تیمورخان دعوای ملاگی دارد و پاکی، اما طور دلیل‌ها نشان می‌دهند شخص است بد اخلاق و فریبگر، زیرا پرده تقوا اعمال را روا می‌بیند که حتی در عصرهای میانه از آنها پرهیز می‌کردند. زیناکاری، قلابی، راهگمزنی مسلمانان، بستن راه دانش و مکتب به فرزندان آنها، در جای کار نکرده از حساب دیگران صاحب مال و ثروت گشتن و غیره، یعنی بدترین عملها اساس شخصیت تیمورخان را معین می‌کنند. تیمورخان باشد شیخ بودن را تنها در فریب دادن مردم استفاده کرده است. جمع مریدانش را به منقورت جاهل و غارنشین مبدل ساخته است. از این نواری که ما مشاهده کردیم یک چیز ثابت می شود و مردم این را باید نزد دانند و اون قلابی دینی است. در جامعه انسانی قلابی همچون حادثه معمول و معلوم وجود دارد. قلابی دینی استثناء شده نمیتواند و اون نواری که ما تماشا کردیم درباره دعواهای کرامات داشتن، دعواهای اولیایی داشتن شخص با نام ستارف تیمورخان و با لقب سید مهدی خان نیز یک دعوای باطل است و قلابی محض است. نشانه های اساسی در چی است؟ در اینجا دو نشانه معلوم می شود که یکم
دعوای کلامات داشتن، دعوای اولیاگی داشتن این شخص و تبرک جستن مریدان و پیروان و آدمان ساده‌لب از این شخص اعتقاد کردن و امید بستن به کرامات این انسان می باشد. میگویند که آوازه رستم به از رستم، یعنی تا با امروز، تو اون فرصت، تا اون زمانی که ما نوارها رو مشاهده کردیم، از اصلی واقعه اکثر مردم آگاه نبود. یعنی دهان به دهان، زبان به زبان، کلمه به کلمه وصف چنین افراد در بین مردم پهن میشد. مردم گمان میکردند که بله یک شخصیت با وجود آمده است که زاهد است، در حقیقت زاهد است، گفتار خداوند را انجام میدهد. همین یک احترام، یک تبرک جستن پیدا میشه. باور دارم امروز وقتی که آدمان خود از اصل واقعیت آگاه گشتن، با دیدن این نوارها، با مشاهده کردن و شاهد بودن از همون عملهایی که امروز ما در نوار دیدیم، باور دارم هر مرد دلخواه، هر شخصی که خود کمی اندیشه میکند، راه راست رو در مییابد. тавре мебинем ҳар як қадами дар ҷодаи дингузоштаи Саттаров Саидмаҳдихон ё Шайх Темур мухолиф бо аҳкому аркони дини мубини ислом аст. вале то имрӯз нафаре аз доираҳои рӯҳоният, гарчанде аз кирдорҳои раҳгумзанандаи ӯ бохабар буданд, ошкоро алайҳи куфру ширки ӯ садо баланд накарданд. инчунин мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ низ тӯли чандин сол қаллобиҳои зери пардаи дин пинҳон намудаи Саттаров Темурхонро назора карда, хомӯширо авлотар донистанд ва ҳатто алоҳида намояндагони соҳаи савдои давлатӣ хешро муриди ӯ хонда, кӯмаки молии хешро аз ӯ дариғ надоштанд. мо гоҳо ҳайрон мешавем ки чаро баъзе ҷавонон худро ҷиҳодӣ эълон мекунанду ба Сурия ва Ироқ мераванд, ё чаро даври ашхосе гирд меоянд ки исломро роҳи расидан ба манфиатҳои сиёсии худ қарор доданд. посух якест: ин ҷавонон низ аз зумраи ашхосеанд ки ба доми қаллобе чун Темурхон меафтанд. муносибати кӯркорона ба тақдири худ онҳоро ба пайроҳҳои хатои зиндагӣ бурдааст. аз нигоҳи рӯҳи равонӣ низ ҳар қадар инсон аз донишу маърифат дуртар бошад, ҳамон қадар зери таъсиру суистифодаи қаллобони чун Темурхон афтиданаш осонтар мегардад. бадбахтии инсонҳо дар бесаводии онҳост. вақте ки инсон дорои маълумоти оддии мактаби миёна нест, қонуниятҳои маъмулии ҳаёту замонро намедонад, аз таърихи тамаддуни миллати хеш, аз маҳсули эҷодии аҷдодони бузургаш бехабар аст, аз чунин одам сохтани бозичаи ақлдор ё робот ҳеҷ мушкилие надорад. маҳз барои ҳамин Темурхон бар ин муллоҳои авонфиреб ба муқобили муаллим, мактаб, илму дониш мебароянд. аз ин хотир то он даме ки ҷомеа саросар ҷониби худшиносӣ, омӯзиши таъриху тамаддуни кӯҳанбунёди худ наорад, то он вақте ақлу дониш роҳнамои аслии ҳаёти инсонҳо нагарданд ва теша бар решаи таассуб, ақидаҳои бегонаю фиребандаи раҳгумзананда зада нашавад, бозори чунин маҳдиҳои охирзамон гарм хоҳад буд.